Kajing yalang yelap election jongka United Democratic Party UDP ribhoi na kabantau kurtong jongka syaka election siteng samoy jongka yingdor bar thau ain Lok Sabha na kasilong parliamentary seat kalalong haka khatsau teri unaitung arhajar arpenreu hanongpo banpa ni kajingkersan nakipajba. Lashim benta haka jingkran nakaliang ukurtong uba VJK kenta ubalong uway ni kiriu sait ain haka jela bat uba ka UDP kala ibet banjie di kum ukurtong MP ka parti uban yakun ka election siteng samoy nalor kata lashim bentaru do presiden jong ka parti uba medba lingdo nalor sakiway ki kenthum ya uba Meral Bonds im MLA kanongpo uba Titas Khain Secretary UDP bat kiway uba VJK kenta hapapan jingkersan ula might pangru halor ka inner line permit lani ka ILP ka badon kam bandon ka jingsngo jingmut bat lada un job kum MP unra ay kane kum ka way nikimat yakran bahakmat baka jella ka don kam bat ban pun urlong no yaka katba uba medba lingdo haba ay jingkran uloong baka party kam kwa ban jiet yu breu uba nang tang ban kran ban penbit breu Hendrai ka parti ka jiet yu breu banang bantrei ya ka kam bat ka parti kam pharu yu MP om tang ban syukran hapo ka ying dorbar hendrai uban ya site bat ya tai na ka benta kiman jong ka jai banreu hadu bakinda urlong uba medba ula penskem ba uba VJK kenta ulong uta ubreu ubla ibet banlong kum MP na ka Shillong parliamentary constituency hakane ka jinyalang lapoi ban simbentalang da uba alantri dekhar ubadai Vice President ka UDP ba Balaji Rani ubadai President jong ka UDP ribhoi ba Michael Kharhunai ubadai Secretary jong ka UDP ribhoi nalor kiwei pat kibakan thop yu ba Tirot Singh Suchang ba James Liang bat kiwei kinong yalam ba kidukhat ki ba khmat jong ka parti. Number one, your day mana bukan. Your day mana ni nanti bukan mana. Awak siap ni ada kejiwaan, awal kejiwaan, anai kejiwaan, mereka kasih ini. Nasib bagi ini baru berkeren nado kau mana lagi belum ba, nado berkeren kau, hado berkeren kau, buat bapa menaik mereka ba. Nak kalian juga kasih kecepatan, nado masuk yang hijau ba, bat nado keren bukti sudah. Kejingkren, lembah kejiwaan kepada sisya. Kau bertanya dulu, ino yalam, di mana hak sisya ada? Hak politik parti sebagai atau yo ino diklaim jual apa? Bagi ini kejiwaan, yo don, yo de, yo lalap. Padahal menulis balak pendek kecil mereka kamu polisi. Hanya kunci di platform campaign canvas election punya lakukan hati hon, lakukan hati yo, lakukan hati pulau semua, lakukan hati dok siapa oper. Tujuan orang berbuat, tu dia yang dinokkan di mahkamah bantu toko beliau. Ini kepada diri, ngakuan orang, ingin kambit jadi beliau di mana teri terkekal. Betul mungkin dia nak katain kalau boleh dari ini aku Islam disciple lagi dong mobil. Laga itu berwan, sakit dia. Laga ini ada tiga dia, ada dua dia. Hidup ini seperti bab bandong kait, bab merata jiman koi. Bab kata jiman koi berdeh, agak berhati-hati. Nada ketinggalan NCR. Nado ke PLC, bagi dong jingkat kau ilong, bagi parti ruang kimpoi cek,
Inang kot yang kejingnya tadi. Dari dulu di dalam kuah yang jadi perempuan. Yang nongden juga ini kita sen ada kejingnya tadi yang sen dulu. Nado ke PDIC, nado ke SSPDP, nado ke SPU. Kita perlu kenal. Bansen kita parti UDP. Orang ini kerjasam. Lalu yang bersuruh waktu yang pertama UDP. Baginya saya parti kemai. Dan lagi ada yang mungkin orang UDP ni ya sekarang. Ban berlek yang kita parti. Ban apa orang UDP? Ban kumbar orang mentah. Kumbar orang mentah. Kau parti UDP kedui kanan saya. Kita ini yang kerjasi. Gibapun, kinong kerja, kiwei parti, kiri sawan berpedeso, bangga parti. Nama balai yang parti ini hidup di kinong kibasisur, kinong kibadengkurong, kinong kibapat yang aktif. Om deh bagi sudah banhalan hasurong, banyalam berkuai upaya, om deh bantok bansyukur. Ginong yang bakalan dari yo pa. Dot kita betul yang bagi DP kata dengan saudara. Ya terlihat bagi parti. Dari parti di kapan ya kanong kapan